Görөрmandары, sizler menen Takallüm kitabından sabaklarыбызды ulap, sizler menen biz 3. bölümgө geldik. 3. bölüm El-Vahdatu Thalitha. 3. bölüm. Bul ad-dirasa oku turalı bolot. Ad-dirasa degeni bul oku degeni. Bul iki temadan turat. Mâzâ fis-soffi. Klasta emne var? Anan fikratun ceyyida, mıhtı pikir degen iki temadan turat. Anda mesela biz birinci temamızın sözlükleri menen tanışıp çağız. El-mufradat. Жаңы сөздүктөр. Акырын birden tanışıp чыгабыз. Birinci sözümüz bu saffun. Klas degeni. Klas. Şaşatu art degeni bu proyektör degeni. Mimhatun degeni bu öçürgüç degeni. Nacihun degeni bu ийгиликтүү degeni. Rasibun degeni bu ийгиликсиз degeni. Бұл қандай учурда колдонулат? Бұл экзамен учурунда колдонсоңуз болот. Экзаменде ана нажихун фил имтихан десеңиз, мен экзаменден өттүм деген мааниде колдонулат. Ана расибун фил имтихан десеңиз, мен экзаменден өтпөй калдым деген мааниде не кылынат? Колдонулат. Кийинки сөзүбүз бул саллату мухмалатин. Салла деген челек, корзина деген, мухмалат таштанды. Экөө чогулуп таштанды челек деген manini beredi. Madrasatun bu mektep degeni. Mektebatun kitapxana. Qamusun mu'camun bu sözlük. Gaibun hadirun. Gaib degeni bu yok degeni. Hadir degeni bar degeni. Sabakta al yok dey turgan bolsa, huwa gaibun deb aytabız. Eger joktoo bolup atkan bolsa. Eger sizde atыңыз чыгып сураса, barбы деп, ana hadirun деп жооп бересиз. Бул бар дегени, катышып жатат деген мааниде. Safhatun деген бул бет дегени, страница, китептин бети. Халфа ваraa дегени артында дегени. Алеми байна деген ортосунда дегени. Алеми bijanibi дегени бул жанында дегени. Canında. Tahta degeni bul astında degeni. Asfala degeni bul delene astında degeni. An yamin degeni oң jagında degeni. Oң jagında. An yasar sol jagında. Alemi hati degeni bul уже buyruk etiş. Bul geltir degeni. Alıp gel, geltir degeni. Misal geltir degen manide, sözlerini geltir degen manide işletsek bolot. İrfa degeni kötör degeni. Buyruk etiş bul dele. Kötör. Alem ihfid degeni bul çür degeni. Buyruk etiş bul dağı. Alemi iftah degeni bul aç degeni. Ağlık degeni cap degeni. Huz degeni al degeni. Al. Tafaddal degeni dele al degeni bolgonu bul ne? Sılık aytılууsu. Tafaddal. Mına ошундай. Бүгүн сиздер менен үйрөнө турган жаңы сөздөр ушулар. Ушуларды жаттап туруп, ол көнүгүүлөрдү иштеп машыксаңыздар болот буйруса. Аллахым берекесин берген болсун.